Ayinanga vele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha fast sengiku-N1 from Pretoria to Jozi. Yazi mos ukuthi mahamba lapha ku-N1 udlula bomamenleni nabo ma-summit kahle kufuneka ngathi ungahamba nomuntu ophunyelwe izimali zamafa. Yabona moskimi umuntu ophunyelwe izimali zamafa or zeref uvele ukhohlwe ngazo zonke izinkinga zakhe emhlabeni mfana uvele enjoy one way every day. Nanoma bangathi awusebenzi unemployed uvele ukhohlwe vege mfana ngisho uSteve Ingalabesi lapha yonke into oyifuna kuyayithola ngesikhathi ofuna ngayo. Kahle moskimi umuntu ophunyelwe izimali kufanele ukuthi uyasebenza because mase uyalena mfana ukhona ukureason ungacala ngathi uyareason uzosala-ke. Hayi patra ungithunile-ke this time around ngithize nami akangenzele into leni emnyama efanele ngiboneni iyenzile lapha phela ngibiziwe ngapha SABC ukuthi ngizovela e-TV. Angifuni nokudriver lapha ngifuna ukuthi mabang-interview lapha ngithole sengidiniwe nokudinwa nambona umalimama uzikhipha serious lapha ushaye nezabatha ayibathathe. Yabona sengimfundisile nezitayela zama-2K lapha ukuthi mangimenza ivira yenza amasayini akhula yekelele izitayela zabo zaka-1976 zokuzikhipha serious esithombeni. Mase sihlana bese sekusele 5 minutes ukuthi sifike lapha e-SABC mangithi hla ngibona lesikolo lesi ebengifunda kiso phela mina guys ningangiboni ngisona ngifundile. Ngine-qualification yokuba idokotela ngine-qualification yokuba i-artisan okonje nginayo nalena yokuba i-traffic cop wonke la ma-qualification wayenze khona lana egoli. Lethi inkinga yamangizwani nokuvuka ekuseni yiko ngakayilandelelanga kakhulu indaba yama-qualification ngavele ngathi yazini ngcono ngibe i-content creator. Fast bese siphakathi lapha e-SABC yasese umuntu ukudala kugcina-ke lana ngagcina ngomunye unyaka size nge-school trip khona la emarema primary kade khulu basikema yonke yasese bebasibhatalisa ama-650 and 650 ngalezi nkathi beyiningi baba i-650 phela ngabo 2000 yasese bewuthenga ikomo i-big house nekoloni. Yazi njengoba ngibala abo-2000 sona abaningi beni bazabe bababaza lapha kuma-comment bathi kanti malume kamshana unangaka. Yeyi mina guys ka-grade 1 ngangena ngina-2 years. Inkinga bengihlakaniphe kakhulu ngisesemncane umshana nembona ahlakaniphe sona ufuze mina masifika lapha ku-guest room siyabona adlala nemadlanga commission mangithi hla ngibona ikhabethe lapha ngiyabona ukuthi hayi mosilana kahle sizodla njengoba kuso in my mind mangibona amakomisha amahle lapha nama-sikiripochi ngiyasho ukuthi lana mosiyophuzela inye ikofi elinzima kakhulu namakuke mfana orama muffin kanti ngiyazikhohlisa nakho-ke lapha bangilethela ikofi yodwa amara madoda SABC ningenzani bathi amakuke aphele ekuseni lapha cede ngenye out abathi ngu-Comfort Masombuka ngikho mos mina vele abantu bakamasombuka ngingabazwisisi so mara ngithize yazini imali yami ye-TV license yona ngizukuyilisa yize ikofi le ngiyisele. Yenza ngizenzele video. Phela mina guys ngithi i-TV license siyayibhadala sifana nalapha ekheni lana nibukela khona i-TV ngomgunyathi. Fast forward lapha vele bese babhizi ngami nge-makeup lana bese sengibona ukuthi hayi no umuntu uyokuvela i-TV straight njengoba sebambrasha sona ngalama-brasha soft kamnandi so kahle lama-brush lawo kumele siwathekele ugogo Esther liyayo ugwala ngawo le kwaNdebele. Hayi no kona bangizamile buka ukuthi ngichama njani yes no-Beyonce abangafika la ne-South Africa ngithole ngiso angamlahla no-Jay-Z konje u-Beyonce uzithandile amahayi ngiyadlala nayo-ke le walk kuyovela e-TV akhohlwa mfana bheka ukuthi uPrite bengimhlekisa njani aprite mangifika lapha ephapha kumele ngibhemisa happy mahala ngazokuhlekisa for mahala nami size masawukha kamnandi lapha kwasuka vumbuka enye indoda lapha bashonge kamasombuka makithi yabuzisisa bathi ngiyo leni iceda ama-muffin namakuke ekuseni that's why sengithole ngiselitiye yodwa hayi lo muntu lo uyathwenya madoda marana ngithi ngiyamcalisisa kuhle mani hayi khona ngathi ngiyamfanisa akusuye lo mari wathi loshani hayi mani nguye yese sakhe ngifake iklip leya niconfirm enani ukuthi akusuye na loshani baba ukhona ukanabo lochani hayi lochani ngendlela engikhuluma ngayo ngisho ilungelo lami lelo so ngitshelani baba ngizoqala ukanabo khona ukanabo onjani na nje nje umuntu bani ngisolani umuntu bani uyathoma ukubona ama-gay ole gays ngili-gay ngikubona usavela lapha ukuthi ulu-gays iye so namraro ngalokho ukanabo ke ngatsho mana nama-gays nakho-ke ushomene nawo uhlolela umntwana wami ukanabo ne-gays angimhloleli siyazwana unaka neminyaka eminingi sizwana uyalibona ibandlela ibandla liphi nandiya wena ukanabo nami ngwele kuwela kusinkinga ngiyigay kodwa wela wena iye ngade igama lakho lomsokwana ngubani ngingithisila bona umkhatshana kwesinamahlaya ebantwaneni abantwana babona ingwe emlanjeni bayibaleka mina ngayifika ngayibulala ngiyiphepheni ngiloma ngomsila ngomlamo shebe baba ukambe nifunda ebantwini abadakweko lapho nababongako nizokuthi niwele akusinjalo mangibuzile iproof yokuthi papi lalela khombisa umsana wena niligay let them move anguyena straight lana bekazama uku-acta tough mara after 2 minutes yana ubuyela kuma-default setting ngabona ngaye sekalele phasi lapha. abantu abanzima sowucashe ngikhemera nemfoto kuya ku-photoshooting netfoto uzomshutha nje abantu bashuta ifamily photo bayibeke lapha nenja khona leligasi yomuntu mhlawumbe isitolo semzini loyo ini wena ngobani labo ngeblue basal para siyahlole
Wenzani? Kunje. Ucathi ngikhamera lapha. Inyawo lenza. Abantu abethu. bashakayizwisisa indabeni le ukuthi umuntu abhadala i-photoshoot ye-1.5 yoke net for ukuthi akushuta ngepenti lapha tunusa ngathana siwathatha 1.5 leyo wathenga imbuzi yokwabo lana vele besisesiba ready for i-interview lapha sesiyabuzana ukuthi mara lama question eniyosibuza wona ngekhabe enzima na fast beseseyisukile lapha basho basiphosa ngembuzo mina vele bengimake sure ukuthi angiphendule icala bababuza umbuzo lapha ngijikisa inhloko ngibhekisa ngapha kuprite naye sekayazi ukuthi hayi kumele kuthome yena kokuphendula phela ngizathe ngiphendula amacanga lapha kanti ngiphendula nabona kule short lena bengithi ngiyiphethe khona ngiphendula zona hayi kanti idololo next ngiyabhayiza nangibona sengiyazihleka lapha ngithi oh cut Carry on. Sikhuluma. yeyi nina ziyabuya la nesitulo ngabona ngathi amanzi amancane lapha mara la makhamera ayi-20 sele sekacele ngeku awuzitshela ukuthi ufuna ukuthi yebo kanti uthi rebu ilimi livele lirarane on the spot na ugcine sozibuza ukuthi hayi khona kanti ilimi liraraniswa yini cause kade ngipractice ukuthi ngiwaphendula njani ama-question la thank you so much guys for tuning in ngithokoza kakhulu ngithokoza uthando ngithokoze nesupport yenu